Mzakwethu-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Igama lami ngumsizi aka Nkosi Admin. Uma uqala ukungena kule channel qinisekisa ucinzele usubscribe uzokwazi ukuthola zonke izinto engiyiphosta kuyona-ke le channel. Usisi-ke isibongo sakho ngwakavilakazi waduka-ke evakashela isoka lakhe ebelisanda-ke kuphuma ejele. Waduka-ke elivakashele etshele emnyama-ke utholakale eseshonile. Izindaba-ke lezi ey'thinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana ngoba-ke kwakwabikwa-ke ngaye ukuthi ulahlekile. Njengamanje sekuvela indaba zokuthi utholakale-ke eseshonile. Izindaba-ke lezi ethinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana sebeqalile-ke bayakhuluma ngazo, beka-ke imibono yabo ehlukahlukene. Nangomunye uthi-ke khona kubuhlungu kodwa-ke sikhuzwa everyday ngamabhantinti, but-ke asilaleli ngaze ngawuzwela-ke umndeni wakhe kulesi simo. Nangomunye uthi kazi akusuye yini lo okuthiwa-ke walahleka esuka-ke eSpan osebenzela-ke kwenye yamaklinikhi kwamasho. Ngifisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nomunye wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlangana lapha kwi-comment section.